aing bujang-bujang. Sawah dijagaan. Anu maling moal sawah dijagaan bang ya ku. Peking paling ge. Jakan tah sekilo. Jelas. Naon aya sareng sieun mah cenah ya. Curut naon. Beudit naon. Ngalaga aing. Woi, mun keong mun. Woi, woi, eta saya naon cucurut lain. Beudit. Beudit. Mata dapat lauk. Oh gitu. Tuh. Eta naon sih? Beudit. Naon eta? Beudit. Sia, tadi ka naon? Eta teh jalan sawah. Sawah jagaan emang ngumpat gitu. Herman. Ada pasang jaring buat jahe. Hei, naon? Pasang jaring buat jahe. Pasang jaring kemarin. Pokoknya lohon. Emang tahu kan ini barang kan ya? Entai, ieu mah wilayah ieu Satoa. Ayo Satoa. Lah kata bagi nongol, keteklok kayak. Gitu, tangan kaneh mah. Dah. Ning bantuan lain yuk. Bantuan tuh. Hah? Keong, atau apa sarangan? Ieu malah bantu curut. Curut sih padahal kabah tah. Abang teh kada jablong. Bingung, gimana? Bikin keong, ayo ge. Malah keong itu tuh. Ah, kali ya ngajot ge. Patokan. Ayangun, cokot mon. Emang tak sakit arana? Lemon. Oh, arang bekas celoga. Pada si jendel. Arang bekas cabut. Terdiana, deh. Kita kan bagi keong sih. Ya, aing ge. Acak kolok moal. Ya ayo. Mon iya ya, ih sok aya anu aneh-aneh wae. Mon yo, keong dah. Mang, itu tuh keong tuh. Yo, mana? Yo. Tah, Mon. Ada teh keong racun, pae. Emang kopong deh. Ang mah bikin gitu. Oh lah, cangkang lah bikin nyangkangna. Henteu lah. Ya. Sini leunaan, Mon. Eta irung. Irung aya seneuhan. Eta kambun teh, Mang. Yo. Di sebuah meren. Wih, loba panen nih mah, Mon. Taman, Mon. Guyang, Mon, guyang. Pelit euy, kuat dibawa jauh. Nah, ngomong ada embung mah. Coba meren tuh, kaleman. Iya keong lain. Kata apa? Para benda. Wah, pakai jijin hook. Manuk lain. Paking. Manuk paking lain Del. Del, atuh bantuan nih. Keong tah, apa tah? Bisa bantuan naik me, para enum. Apal mah. Oh. Keong lagi langsung enggak ada lumutan. Paking nang CS-nya. Manuk nang CS gitu Del. Gue, SRS, gue ngandang. Coba gedeng tong jaring yuk. Juga aya parai. Hey. Eta bejeng aya Satoa. Parai moal naik gitu moal. Oh, saya apa lauk mah? Oh nya. Sih kana saya apaan mah? Menang keuyupnya. Wih. Pinter si Raymond. Kodok mon. Kodok deh mon. Ya, ulang-ulang teh mah. Ajo orek adut. Oh, orang ge sieun si Ramon mah. Wah, banget teh leuwih serem. Tamunnya, mon. Yo. Kodok. Oh, kodok. Iya, obok. Oh, gitu dah. Ih, resep ngobe. Ih, jauh pas orok. Lelesehan. Woi, belahan sekolah. Aku ya kayu tuh. Empuk gue.
Adik dia Ji.